हेलो दोस्तों, नमस्कार। मो चैनल को आप को स्वागत। आज हूँ मंगलवार, समय बाजला 7टा 7:30। वर्षा तो 3-4 दिन है प्रबल हो, प्रबल अति प्रबल। घर बाहरी होनी। अच्छी कलरा गछ लगे देखु केते कलरा है। तोड़िकी नवा तोड़िकी नहीं भाजिक पखाड़ खाए। जहाँ जो गछ तो हाणी सारे कलरा तोड़े कलरा टगर गचर के फुल फुटी छुतिकिया एना पूजा हेनी तो गचर किंतु केते फुल हो। अपरितर भी केते अपरितर फुटी पोई गछ पोई गछ केड़े केड़े पत्र है दिन नहीं कि राई सका जो बाहर कलरा तोड़िक आनी बारी कलर आज गोटे नुआ रेसिपी तैयारी करवा। कलरा तो सब जिन बहुत जिन समस्त कर खाई। आज गोटे नुआ रेसिपी निश्चय आपण मानक करके देखेबी। चलतु देखा। कलरा कलरा को आगे कौन करवा एमती गोटे ये नहीं कि गेट करदे मैंने कद्दूकस करदे। विभिन्न प्रकार आइटम कलर खाई किए चिप्स करते किए राई करते किए साधा भजा करते समस्त सब प्रकार खाई किए आलू पकई भरता करते। ये गोटे नुआ रेसिपी या सहजरे पिला मैंने खाईदे पिता लगे। ऐसे छोटिया आलूटे भी नहीं एथरे कौन करवा टिके लुण ये करदे लुण टिके गोड़े रखले जहाँ पानी सब तक बाहर जाए। अब डायबिटीज लोक मैंने जूस करके पीऊँ आम ताको पीबेनि फिंगिद कहीं कौन भी पकई हेनी बहुत पिता लगे केते पानी बाहर।
ଏତେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ଟିକେ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। କଟା ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇବା, କଟା ରସୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଏଥିରେ ବେସନ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ସବୁ ଏକାଠି ଭଲକି ଚକଟି ଦେବା। ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିରେ ଏତେ ପାଣି ବାହାରିଲା। ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଲେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ କଲରା ଖାଉନଥିବେ ସେମାନେ ଆଉ ମାଗି ମାଗି ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ି ଇଏରେ ଛାଣିବା। ତେଲ କରେଇ ବସେଇଦେବା। ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟି ଖୋଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି ଏ ରେସିପିଟି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା କେହି କଲରା କେହି କୌଣସି ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ମଙ୍ଗନ୍ତିନି। ଏ ଆଇଟମ୍ଟି କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପିଲା ମାଗି ଖାଇଦେବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସେପ୍ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଇକି ଛାଣିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ପକାଇବା ଗୋଟେ କରି। ଆଉ ଯିଏ ଏମିତି ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରିବ, ସେ ଭଲ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜମା ପିତା ଲାଗିବନି। ଆପଣମାନେ ମୋ ପିଲା ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଏଠି ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। କେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ।